ya utrai. Ko himen ko para ngai ku blek ya pi baharo. Ha ka kerteng jeng utrai Jesus Christ. Ya pi hina bayin baro ngakermen bait pidam pen kreban aga benta ka sngi borom pen dakos. Ya ki kun samla sinrang mat kente ai ka jingit u blek nang roy susu happy baro. Pi gilong ko mi long ko pa tolong bakamen ba utrai un sa pensle ya pi baro ha ka sngi borom Pentecost. Di baro ngi don gedau ban kemen. Darang ipet ha ka Bible baro kawe ngi i u blei u terwa u kular ha ngi ya ka jingkemen ya ka jingsuk. Kam dame ha ka ne ka por ka ba menda ha ba ka perte baro ka dap da ka jingsosi ngin sa kemen ha ba ka jimpen sle jong men siam bakuit kan roy ha po jongi iwei pa iwei. But ngakwa bapin ngilarong na dominin kasngi iya ka chimpen kare novena to sanang pen kare shirhen pendon kam ya bauro ke ketin ka ba ngilade puson biang ha ka jingduai jompi man kasngi karpad ya Jesu pensle yang anda kane ketin puleshwa nanda tadwai lang lada pelong ya rolang hakinga sem jombi kito ki bampat ngolai luit ban yaro ayu men sia munaki kaya pi ban yaro light luit dakatin katelich namar u men siam bakuit u penki iya u tele jongiru banduai yaro unong dau jongi tenaga takadau ko himen ko para nga ngeskem pi baro ki bashimenta hakane ka jemben kare jongi pindup iyo bor na utrai ladon ki lindo ladon ki riniam ladon ki nangit kam ladon bon ki brio ki bashimenda ya pi bara utrayun sakarko un sa pensla ya pi hagane kasngi laipo lai jangga jimpen kare jangi naga benda kasngi borom Pentecost ngako ban yalam ya pi shaka gospel jango Matthews kaba lai katway nga bin baptis yepi dakawum ban peni bapila kela kabamut Henry uta uban wan nadin jonga un pin baptis yepi da umensiam bakwait bat keding ukam karabor banyanga banam long ubabit wat banra ya ki juti jongo ko gimen ko para kane kalong ka jingatu lupa jongo ya anis baptis syapang ujisu shua ujisu wan pediang ka baptis mana ka wa Jordan uyanis baptis ula yatu lupa syapang ka jingwan jongo jisu udon halo jongo ya umensi yang bakoi bale yanis baptis utrip lupa ujisu ulalong ubala pensule lupa da umensi yang bakoi namaru yanis baptis ulong ubala yomad ya ujiso na kapo ka kami haba ka Maria teisati kala wan jingo ya ka Elizabeth but kala ai kuble niosno na ka gospel jongo Lucas ka Elizabeth ka na dam da ka jinkamen iklung hapo jonga ikunji da ka jinkamen hab nadu ka por nga yosno ya ka jinko ble napa ka Maria kabamot o yanis baptis ru layo benda kindia nakane ka jimpen sule badon lupa hau jisu nakata ka da ula karan tekana ya uta uba wan nadin jonga un pin baptis yepi da umensiam bakwit da kading kibriye bambat yomad kimla ban yalam kimbat kibri ki bambat yomad ya umensiam bakwit kimla ban tu hangi siapa umensiam bakwit te haba yanis baptis ula an kalang ka bade badula bendra un pen baptis yapi da umensiam bakoit bat keding bangis auto bon ki jaka juga Bible ngi yosno syapanga jingkar dor jangka ding haba Abraham ula kiu sha awlum ban kinia yawu Isak ula rading u Isak ki ula mi don banni ding bat ke ding yam henry hangno don ulambro
Ngiyusno haba o Moses ule yakendo ningkong ya ubele ha ulum mo ha ula yomad ya kaneka ju kapor ula donga jing yoi pa ubele hakading hakamajongo badula om ngalong yawe ngalang ubele bad ngamut ban pano yipi nagabenda ka kabakam karpang kabakam sho jingmut haka jingim ka jompi Tenaga taka dao ko himmen ko para nilaban yui buon ke jaka kanek ding katraika but haba ki paid Israel kila mi na Egypt but kadba ki dang yai lendi ladon ka bor jang ding hakama jangki reshot law but reshot ding ha kapor mi kabamut kine baro kilong ka dakas shin jong mensiam bakuit Habang ipuson siya pang umensi ang bakoy nilaban yoy haba utrayo bale o ula jid ula kot iyawu isaya nong yatulupa ballong nong yatulupa ballong nong yalam ublay ula wanshawu badu ya isaya nong yatulupa ula on pe ngalong uburyo bambiam ngalong uburyo bad kirimyang shindur ba jakaliya banda sarengka ba kibriyo ba sniyo ba jakaliya Bad hakata ka porhi uway usarap ula rano iya urenga berhem dakabakap naka duan bad ban keta ban pente iya keteli jangu bad ublehi ula penkuit yawu isaya nungya tulupa haba ula pada bangalong unampap balong uberyu daki remyang shindur bajakaliya Kading kadon ka bor ban penkuit yangi ladang ipe haka kitab malaki kabalai ar nilang iusno kum kading namprang un penkuit yaki kon shinrang ulebi un prang yaki kum iya kaksia but nitip yaki basna kaksiar bat rupa ke penton kami kading ban penkuit ban penwan dur ya kaksiar bat rupa kumbang itrang bandeng ko himman ko para kading ka penwan dur ya ka dur ka dar jangi o kading ka penkuit ya ka donyo ka mensiam jangi kading kalaban rung hapo jangi o mensiam bakoy ulong ubalaban rung hapo jangi ban penkuit yangi o mensiam bakoy ulong urenga barhem balaban Vengno yake jing jakalia baro naka jingem changi kabamut umensiam bakuit ulang kum ka sabon kumba ong malakiru sabon bapendon kam ban sajain umensiam bakuit kalong ka sabon bapenkuit iyangi hapo uyanis baptis ula penkuit yaki briu habar Haka baptisma jungo yanis baptis lada ki rum shispa sinru ne shiga jar sinu haka wa Jordan kalam kaju kilaman penkuit ya kahabar Henry how Jesus Christ uba one ban pen baptis ini da umensiam bakading shisin bang yakendo bat yamad yawu shisin bang yaiti pura yalade hawu kalam ka jim penkuit shi jingim shi junom namar ujiso ulang kading barem nagabendaban penkuit yagi nabaro ke jingti hapo jangi don bon ke jing jakaliya ujiso hi on naka dono jangi brio ke mi yagi jing seniyo ke bahar kam ban penya brio ban lesniyo ke brio ban pinjakaliya ke jingim jangi brio ban kalim ban tot ban to ban penyam ke brio Shisin bangi yo ya umensiam bakuit kum kading kabawan hapo jangi unsa penkuit bad unsa penpar yang ibaro naka jing chakaliya jangi dei naka taka dao ko himmen ko para ngidon kam ban yop diang ya kanek kading haba uyanis baptis ula kran shapang umensiam bakuit bat kading kadai shapang ka Pentecost ula kadau hangi ka Pentecost kalalong ka jimpen kuit pura iyani kumba ka Pentecost kala penkuit yaki apostol na baro ki jingting ka jingkoslai ke jinge jongi hakama jongi
Tengidon kam ban kon ia umensiam bakuit. Umensiam bakuit wan sa tau temai ia ka jengim ka jongi. Umensiam bakuit wan sa yalam yangi. Keding kabayalam lindi. Keding kabayalam lindi kumba kipain Israel kilayaman. Keding kabalaban penslur yangi. Keding kalaban pentengan yangi haka jingim ka jongi. Tengidon kam bandap da kene ka bor haka jingim ka jongi. Keding kabalaban persadu mensiam yangi. Kabalaban penyot temai hangi yaka jimpar ka capang ublay. Kumba kinonto kilato yaka Bible. Kadelem ba ka jimpar sa jung mensiam bakuit kilalaban to yaka tin ublay. Bad keding kala bandru penkuit basyapo kabamud ke baptisma ha umensiam bakuit kumbangi kalong ke jimpen kuit yangi kalalong ke jingelam lendi yangi kalalong ke jimpar sad ya ke jingem jangi balong ki beri ke batimai da ka perkat ke perdan ke batimai syapang ublai syapang ujisu syapang ke bening talaranga keliyapi balai ngidon kamban pediang ya umensiam bakuit hato banle kano ka kampala lambaga jingim jongi yam ka jimmut bat ka jing trang jongi kade ballong bandup long ki bakuit ban im rikuit ha ka jingim jongi ngidon kam yo mensiam bakuit ban im rikuit ha ka jingim jongi sisin bangelayo ya ka jim pensle jong mensiam bakuit daka ding tengin sa stang ballong ki rikuit mindang im don rikuit ha padeng jongi omdai banga bishari pi Henry habangi pay halaga jingem jongi ladanga kelli yapi menda lada pi yap benda pin poisha beneng ne pin poisha ye kadnongun na pedeng jombi pila ben kren tikana white father ladanga yap menda kumne ngan poi besha beneng bon na pedeng jingi om kumno apshua ngambat kre ngambat pelapap ngambat kala kabamut ngambat panmap naki kimi kipa ne himmen kipara Nambat yasuk pat bon mot ke beriu ngadon bon di kamban pentet te ko himmen ko para ngis ngautu halade ngidon bon ki jingtuna te mano bala ban palai lu dia ngina ke ne ke jingtuna de umensiam bakuit bat keding umensiam bakuit bat keding kalang kaju kade ko bor jung umensiam bakuit kalaban rung hapo jungi kalaban rung hapo jongi nangda sa penkuit yangi na baro ke jingsniu umensiam bakuit ulaban penshai ke jimmo jimbarkan jongi umensiam bakuit ulaban penki yem ya ke jingem jongi tendangis ngautu haba ni haga jingtolot jongi ngemdon borshu Henry haba umensiam uwan unsa penki yim ngidon ki kali baro ki machine Kitrai kam kubno kadon ke ding hapo habang ite petrol habang ite umpiniang diesel hapo kalam mi ek ding hapo deka bor jang ke ding ka penlong ek kali ban yai shakamat kade ka bor jang ke ding ka penlong ek machine ban trai kam te ha ka juga dur habadon ka ne ke ding hapo jangi ngin sustang ban trai kam borba ngin sustang mallong gibri ki batumai te ngidon kam ya ke ding jung mensiam bakuit nakata ka da haba penvandur ya mensiam bakuit barabor ki artist ki penny barabor ya ka dor jung ke ding wan haga pentecostru ni yoi kalam mi ya ding telit kabala wan hiya halor ki apostol kabamul keding kalalong kabor kabalaban penyai ya ka jingim chungi kabalaban yarap yang iban yai shakamat ko himmen ko para haga nege jimben kare chungi inang trang shushu ko mensiam bakoy keding jungo balai wan hiar halo janga wan tang lu dia ke jing jeklia naka medjanga naka dono janga naka mensiam janga naka inga sem janga knamba ngandus tang ban kim bang knamba ngandus tang ban yai shaprang daga jing slur daga bor inang duai nakabintakan nega jingai ko Jesu bayit melong kenongai umensiam bakuit nom pensle ingi da umensiam bakuit menampa ia umensiam bakuit halo jangi ai keding jeng umensiam bakuit kanang klanding hapo jangi nam pen kuit ingi nam pen klain ingi nang yalang lendi ingi pen koit pen kia ingi
na bahar ke jimpang ka badan hapo jangi penslay yangi percaya bahar ke jing talot ka ba pelong yangi ki bajai tu ki bakin randin ai bangin nang ya syapra hapo ke jingelang jang men sem bakui ublay badan bor baro on karko yapi upa badukon bado men sem bakui amen.